Mala jikot mala lara yetallo achke jan go hada mesh ban go ba Thursday langana lat bana jaba nyak roinu kot ngin morun Rebecca lara ko tallo ko jokon gang ke jan same mani wala jikon jega ko ban roinu ko ban ko nyak jan jogo me so ngi ko ne wona ne to kon ka lesen and yodian chane togo en quarter jidide me rajo ko nokot kala senta kontena cha sign da cha tan ko duglin lini i to be pleasing to God ala wo be rami bu ko loy de tet ke je gwa kan kono re roño ko bana par ajen korwa kono changal gan pin gan yi shukuru so la ra jeta loy ke jen same ne ban nyam do ko bene roño ko ne ko banyo gwa di ne jila ne mo ke redo ajin mo ne ke yeduma ko bene roño ti kam ne te bene ko nyak wadin ci la roño ko tok ko roño ko ke tek ko roño ko ajan ma janjel kanai ke jan boy janjel kanai wadin teje ko same bite ka ngakel bu nga use ala wo buray kreda bite kel kanai du wanti to leng te wadin no bite ran ke question ita ka da bite ran ke choch ran ke jaloj ran ke gaj wadin be ngache man chelar ka jon wona ne ajin tok ka jin dok ka jin tek tel dob do dien tel tok do dien tel tik do dien ajin jin wah jang na gad ko bi ka ban ga ka do ko bi ko tie ke ji ka bi tik do rar ka tik mala mi kan jak wadin tan ka kel ware ro ni ko mo ji ka yedu be ititi dia shudu gat ka yongoro amen gaji kot bana wara irwach awala bana rwach ka Thursday kila ki shangan ndidian ki kono ngaju ne en tande en kota en lesson and yodian me jalare wo nyod je wo da kono ne itu ko lo de te kija and Thursday jaza ne jaban tanyo ne project Michel goal chere mi blat metaniam te ku wa ko jin mu ko jin yam la titi go de share lo do mon gwa en share me de la niam jaro kon ga jama yo mu goro bu kwen ka bible bi text ni bi ka jaka mark chyo ko bongwan bi kwen but walbro bi bat jandare wuda jog bi kwen ka bat jandare wuda ngwan so jarwaje jarwaj ka kot jalaro kot anok ngi kono kot anok ka ngi kono kot ajara mata ka shuong ajara mata shung dial ta ka je ka ko kon ji duore tala mar ka tala shuong ma do kon jak ani ko kor no ko meju kut kon no ko je ka cha gada che jak go bo kon wo nyon no kwale chole redemption go bo kon makara iduore kon ka ko Jesus chalet ka kwidan chalet wo shiliw ka kwidan ka shawod ni alba ko le daga kwidan ko chawa te shwe kot chawa pala ku intercede ku kot ku ja pal ka kwidan kwidwere kon ka walate Jesus pala ka kon ko Jesus liya da chada liya bang me chaban wi mo ni shiliw chi liya da chada me liya bang ko kot be jogo pala ka kwadin ko shariam da cha wot pinga kwidian ka kwid no gade ko kon so bukono ngajo Jesus chaban ko bokon mo lo mara ka gwan kaka kuje mo lo do men bukono la dungu bani je ngat ka chala ro ram ta ngat she woti dia
ti dia lot koro karamata ngat jalar ga tuglina all things are possible karami ngat miti ka ngat ti dia lot koro ka ji dia de kulon cha shede ma cha lat shede chi wuche gade no gade mite ka joy mite ka kut jak Jesus nana me chene jak kan jaga long ko ba kana kamrar me chi ken Jesus bin je go kon chi ne chi gwan che lar go ja ku chi ka pal ka kan kot kan long kamrar pon gada che wa ka yen ngadu ne ni and then che wudo ma ji go ne mitaran ka ngat tot che wa ne de pondu ki e da juidu da gwa chi wudo ma ji ko ra pele ngaka ram ngada ma tot me chawa ngat mi ni gor kono ma angat ko bane ngaje wone ne tele kon ngat lakin bu ko rep ka ngade bu mu ko rep ka ngade bu kon ta ga ngam rong ko ajen ka Jesus alawo bu ko ra tieng Jesus bu ko ra da pon Jesus nok Jesus jen be ban ko kono ngat Jesus jen be ban ko kono ko tele mi bu kon la kon ko kon ji jeng ni ti dab kare jeng ni pe shingre jeng ni lakin ko chu ko ko la ka bare dan ajen bana ngat ka peleka ka goy ka nok bana ka jek ke Jesus so ajen ka kwi Jesus bo mo kono par kor Jesus o kon ko to poinde man loy ko bana jaka test ko Jesus te lar wo jaka loy ko jaka test ajeni jaka loy kon jaka test ko didi ko lati tin ci gwan ka lat e ba lat tin ci gwan ka lare lenike aloy ko la tede chana jamu ko ne te ka gat hel gadula lo do jaka tet imagine ti ka gat mila ti ji lelnema belat gad mi ken ji mi jogi ge gad mala ja lar wo chalo de jaka tet gad na mala lo de la jaka tet Jesus kana gwan la lo gwan jaka tet ti dial mani me cha ti jo be liu ko kwinat ne ti chi duor cheno e wo be liu ko kwijo mo en chiang goya ke chiang ko nene ba mu go ba gor ba ne jege Jesus o kono pal pon Jesus kon cha kon nok oko ka cha kon nok bo ko kwi Jesus cha kon nok cha kon nok ko kwi Jesus ko kon mo kon Jesus ko kono ling mo kon Jesus kono nok Jesus chi li wo kon ba kon nok kwide anteme mi ku kon lo ko dawal cha ka la do ne ka lo ko dawal cha ka lat ka luok daro ala wo men ne ma jen nok ko du ko bon point ke lew ka tidu ke lew ka shar ke lew cha wo ko no kon tie ke du cha ma nok ro du kud cha lari nok God is love cha lari kud nok Bible dan mu gori be summarize ki be lat ka word kel ki ka rit kel da ya nok ko nok jen jakut jabo ba chaga nok jen jak Jesus jabo ban pin bilu ko kwidana ti dial to ko nok so kot to kon jeng mutu kon ko nok da kon ti dial da kon ko lat ko nok bana jeke Jesus jara ban kot bana nok ko mi ci kon nga jo kot so kon nok ko nok mutel pak ko nok mudin mutel pak angu bu kon lade to kon jo ko wiya naga jitare dun kien naga jitiega dun ne dial jitiega dun ko gwantero bo gon tiega dun ajen no gwan tiega dun bien no gudi sometime ko kon human being la kon agu jora malele mu go ajan bandoko but te mu chalo golden rule alo ajene let men gori da rana let kaji lene jakaje na mu chale golden rule lene men goro de let kaji lene jaramo do dien lene ramo do dien men goro de let kaji
alo ma nogo ko rodu nogo karamu do dien shede go nogo ramu do dien shama nogo rodu ma ajana golden nun ko tiejo kon ge golden nun wala en wone ne ajan bitare ita ka dana ko no kon mi ci ko ling o ci kut jo kon nok majana freely jo kon nok ca gade ci top ci liw ko kuidan jo kon jogo angan gwan chungni para ro poinda dabo ro poinda biya nok biya jek biya siang chungni biya jek kamo yen ka jek kwa wo kwa kapni to ken ko ba yang aje ke yen ji ko ara ko siandun ka siang ring tel yen nok tel ya mar biya jek ke Jesus mar biya jek ko kot man ti yon nok ndogan tere Jesus ngot ka me pala ka kuiduna ka langa ka kuidun ronya so ajan mesi ju ko ban kon mun no kon kot barwani ko man ko gor ban choko ban ko gor ka ban gwan taran kie kon tie ga dan bana ja lat ka lat ngoro de let ko kon man goro ba let kiji le ja karam do dia so nye mare ka gan mare roini kot ka tilat ka practice ka tilat ka let cha la nake goro lam no ja honi chene ma chali nga wala de gon tara de nok ka de nok di alo jin mu goro ba ji chenga gwa ona ko be chenga gwa mu goro buna ismail ka ji ona obi ismail ka gwan tara mu goro ba ji mu ke yo ba ji mu ke bi ba ji mu kon ba whatever mu guji mo ma de let ka ji mo le ni karam do dien lo do chi mut ko ti galat ka practice ka ji roj ko ti gor ka kuje mo ba yi ngi wona ne ajin nya ko ke jin gat ko apala ka palun an orwaini ko e ka je gwat re shianga dan ke re ta ga dan ka kuje mo ba kon chu gwit ke ba kon chu ngachu ko kon gat ko ajala sen ndong ba nya ka ye wala me ye ko ba ko lo ko ban orwaini ko ban ka gor akanat chuang ba go ka pal chana pal kore jabu kon Yesu Kristo nyakoro ko ban nyam do kala ri talwa ko jun ko dai rajara yida ko den ti dikeriyet ko chikriyet ka tin chalo shi ngara mo gon jengna ko den ti diker wa ni ko ti lat to akam na karar ka tokda ka lebda aka waka gad ko real ka ko den chalaro mi ci yer ko yen keling lada ke ba ngajo ko yen ji kwar wadin ruwaini ko re yeka shika bum aka no bum re riang jang ne jab ne gad yeka bine te reido ko bine te gagado ka ba ne ngi jo ko kon gad ko tiye yi ne dial te ruwaini te woling to wadin e ko no ko kana nyod re ta gadian kana nyod gad ken kana nyod chaw ken kana nyod man ken kana nyod jerani ken ko junno ko ci kam ne agwadin bine mun go agore den let kane ne let kane to ko ken ajan ko mane ci kam ne ga ci laare mun nok yana gore roy ni ka wadin long ne go bine roy ni ko ne go go a long du be goy du be amalu be bi ti ke ti dial ki shodu ka gat ki yengwara amen